Niko do sad nije ostao ravnodušan. Beskrajno sočna i ukusna čokoladna baklava. Idemo na pripremu. Za sirup nam treba ista količina vode i šećera. Promešamo i čim provri, sklonimo sa vatre i sipamo limunov sok. Promešamo i ostavimo da se ohladi. Sada nam treba blender u koji ubacimo bademe, orahe, lešnik, pistaće i najlepše za kraj, mena štabla. Broj 1 čokolada za kuvanje u celoj Srbiji. Iseckamo čokoladu na sitno, ubacimo u blender, zatvorimo i sameljemo sve. Pripremimo pleh, sipamo malo ulja i obložimo unutrašnjost. Razvučemo kore za baklavu i prebacimo prvu koru na pleh, pređemo uljem i ponovimo postupak još 2 puta. Sada je vreme za naš baklava miks. Pospemo ga ravnomerno, prekrijemo korom, premažemo uljem i ponavljamo slojeve sve dok ne iskoristimo ceo miks. Za kraj idu 3 prazne kore premazane uljem i vreme je da isečemo na željene oblike. Ide u rernu na sat vremena. Pečena je. Sada zahvatimo naš ohlađeni sirup i prelijemo preko naše vrele baklave. Ostavimo da se potpuno ohladi.